أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsami, mga pagariyami, mga babayami, di mbate sa kaya live tano. Pemangnilang siku Allah subhanahu wa ta'ala. Tarimaan Allah so mga amal tano ang mga pipiyah. Way, so di tano di kapamo sa sangyang kaya ulan-ulan apa kang babarakatan. Agu rizki yung tano Allah subhanahu wa ta'ala sa mga amal akatero agu gelebak ikasuswatian. Allahumma amin. Mga oripno Allah, ayama pemausitan saya nagyang kai atelo abetad kailangan so ditanurun di ka perguruguda. Oy, ditanu perkalipatan betabulabaw sa gyang kai olalulan bebarakatan olalulan sa kanin Ramadan. Oy. Pagani abetad na pagkainakan tano sa mga ginawa tano rin na, pagkatadang tano sa mga ginawa tano, primain tano sa mga ginawa tano sa giyang kai olalulan Ramadan. Sa giyang kai olalulan Ramadan na matatago saya so telo opportunity o di na chance para si ko kakerilai wallah subhanahu wa ta'ala ko urip niya. Ato na niya giya telo. Pag meron na giyang ko to hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Sahih al-Bukhari. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadin sa tao itindegian so mga sambayang deterena so salatut tarawih sa giyang kaya ulalunan Ramadan sa imanan paratian yan sa giyang kuto balas wallah subhanahu wa ta'ala paratian yan upama kung gilbuk niyan to nang balasan nu wallah paparatian yan makalan biyuto ayamanan yan na amal amay kang gilbuk niyan wahtisaba naguarap yan si kubalas wallah subhanahu wa ta'ala na iprilaon wallah so miyaw na adusan yan giti paganeron. Okay. Ikadua na tigu Rasulullah man sama Ramadan kita bititan wagi na man qama Ramadana. Oy. Ye iman tu amutian na man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. San sa tao ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa muasa niya nagyang kai ulalulan Ramadan sa ayak ya pusay niya nun na imanan paratian yan sa gyang kai akapusa na subuan Allah subhanahu wa ta'ala paratian yan sa gyang kai akapusa naso balas yan na tantua mala way wahtisaba agu kaya pusan yan pen na arap yan si kubalas wallah subhanahu wa ta'ala na irilaun wallah sumiyaw na dusan yan. Iti kadua. Ikatlo, tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. San sa tao paman na raot sa kanya si Laylatul Qadr na oyag niya nagyang uto kagagawi sanggulalan sa mga tadad-tadam si ku Allah kabati sa Quran kapanambayang oy sa paman na qiyam al-layla agusto sa lakoro na mga simbay kasuswat wallahu subhanahu wa ta'ala sa ayak yang gelbekan yan raw na paratiya yang ito kabasatano oy paratiya niya sa giyang kuto
amal nam tanto amalay balas oay wahtisabagu arab siku rila wallah balas wallah subhanahu wa ta'ala na irilaun wallah subhanahu wa ta'ala sumiyaw na dusanian oay giyan ka iya telua haditha miyalu itano oay akatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na telu ini pamau ko na chance ini o mu'min kakerilairun wallah subhanahu wa ta'ala laun tano pamana makan didingan-dingan sa ubatan uprila wallah prilai wallah subhanahu wa ta'ala nasagin ka iya Ramadan oy na matatago siya so mga galabag kakerilair ka wallah subhanahu wa ta'ala paganairun na itindig ka so mga sambayang so salatut tarawih sagin ka iya Ramadan na may ka itindig ka tingu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa paratiyaya agu arab si kubalas o Allah subhanahu wa ta'ala na iprilal ka wallah iprila iyan raga sumiyaw na dusanga ikadua man sama Ramadan imanan wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi san sa tawa pamuasan yan agyan kaya bulan na Ramadan sa iman paratiyan niya sa agyan kaya Ramadan na pun sa suguan wallah subhanahu wa ta'ala agu paparatiyan niya so imbalasun wallah subhanahu wa ta'ala wa ihtisaba nagu arap yang ubalas na iprilaun wallah sumiyaw na dusan yan ikatlo na uyag niya so pamana kagagawi si Laylatul Qadr sa paratiyaya taway wahtisaba na arap si kubalas wallah na iprilaun wallah sumiyaw na dusan yan miya kaysa na so Jibril alaihi salam na miyanix so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afwan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyanik sa giyang utamim barian na uman makalakad na gumiraw so Rasulullah amin makalakad man sa ikadua na gumiraw so Rasulullah amin tama sa ikatlo na gumiraw man so Rasulullah amin kagiuan na pitero ng mga sahabat ini ya Rasulullah miyain ng kamir ka umang kalumbakad na gumiraw ka amin okay na tunay pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kau marakan su Jibril alaihi salam su Jibril tunay pitero yan tigina miya lapis sutaw ariyaw tiyan sumbala aloksiyan na das kaninong karilay tigo Jibril ko nabi at inaamin na nga tigo Rasulullah amin ikadwa na tigo Jibril miya lapis sutaw ariyaw Ramadan dadas kanin karilay na inami mano Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam oy nagiti sabab pa gin kay yakya pa ka taway gi utay katlo tigo Jibril paman na miya lapis sutawa ay malan yan na miyali sungaran ka na dengan yang kasalawati na inami mano Nabi sallallahu alaihi wasallam pagsagin kaya talo naging utariyaw tin sa Ramadan nadas kanin karilay ginan ni sabab mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala okay agin kaya miyalitan wa talo hadith at talo pa man na opportunity chance o mu'min akakirilay ron Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na di niya na mapakalpas agin kaya talo timan taib gina ni paganay abetada kailangan suka peruguru tano maperuguru tano ron sa mga ginawa tano di tano pamana pakalalipatan lalay tano pamana ketadman okay. Ikadua betad na limada as-sawm ino tano di pusa okay. Anto na antap tano sa gengga di tano di kapamuasa baaya antap sa gengga di tano di kapamuasa na antano magutam antano maor okay. Antano mawawaw o di na ay antap tano na ad na mapipikir tano ro na pamana para ad mga peso kambubulawasan tano okay. Ino tano ay di pusa ino may sugun Allah subhanahu wa ta'ala agin kai akapusa okay. Batanon yan pakapagtumaa antano magutugutam na antano pan mawawaw antano duka-dukawi okay. Giyang kutwa biti tano kagi hadith miyalu yan sa sahihain sahih al-Bukhari o sahih Muslim
man sama ramadana imanan, sutawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa muasa niya sa aging kaya Ramadan sa paratiyaya kita pia magsita no kagiya aya kesabut rono na aya kaya pa muasa niya sa aging kai bulan Ramadan na paratiya niya si Allah, paratiya niya sa aging utabalas Allah, paratiya niya sa aging nasubuan Allah. Kenapa aya kaya pusa niya ni barat nakagiya kalalayaman na uman mo masuk ulalo ng Ramadan na sa mga tao na di sila ni pusa na pusa ko mabu. Okay, nakana begitu kaya pusa niya. Okay. Kenapa aya kaya pusa o tao nagi pusa ko kaparamian ga kan nagiyan ko nakapusa na bulong kunay. Okay. Mian ga kan nagiyan kaya mga tao na agiyan ka iya bulan na Ramadan na ay manan niya nagiyan kaya kapusaw na bulong o di na aya kapusa nga nakagiya sa kanway sa kawalay na langon sila di pupusa na sa kawi di pusa na tingin na pusa ko. Ayamian ni si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sutaw mi pusa sa iman para tiaya kenapa mi pusa sa ayamanan yan na ada toma manusia na di sila di pusa na kailangan na pusa ko mampu. Wahtisaba na arab si kubalas. Oy, kenapa di pusa na matatagal ka? Tina inop na ikpa ko maging kaya Ramadan na miyawah managing kaya kang utemak matan kemudian na mapasad naging kaya Ramadan. Nah, ayat usto na ayat kaya pusangan na ihtisaba Arab kasi kubalas wallah subhanahu wa ta'ala na keparuling lagi yang utabalas. Giung tika keparuling kasi kubalas wallah gufira lahu ma taqaddama min dhanbi na ipriral ka wallah subhanahu wa ta'ala sumiyaw na dosa. Okay. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyatiru yang hadithul qudsi. Hadithu Abi Hurairah pitiruyan na pitirukun o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitaru Allah subhanahu wa ta'ala kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Tigu Rasulullah atigu Allah subhanahu wa ta'ala asulangulangon o amal o mbawatan o Adam narkian inunta busu puasa narkakan nasakan imbalason. Oy inutong giro sallallahu supuasa narkakan na sangan imbalason. Okay. Kagi so mga pedasimba detare na so kasimbayang na kepakap kilay karo manusia mga tao diga disimbayang diga di mana deka diga ni gelebek sa pamana gelebek kap kilay ko mga tao berat na isa ko mga tao bari misimbayang tinawa misimbayang tinaw sto ka utamil yang ska. Okay. Tigu Allah fa innahu li so puasa narkakan na sangan imbalason sabab sa puasa na dami sa sauna kapag ililay. Oy. May pusa ka na, swaswat kasi ko Allah. Aguda matawron, o baka di pusa. Sabi sa gelba ka na puso. O ada matawron na inutas wallah subhanahu wa ta'ala. Barat na siya gadin kasi giraw. Tigay na mga di pusa siya kini, antaka na ba di pusa? O ay barat na di nga pagisin. Na di nga ketokan na ba di pusa kagi, mga ni katay sumapapadalam si ko puso utaw. Tigu Allah fa innahu li hadithul qudsi fa innahu li so puasa narkakan inong tabu so puasa karkan na sangat pimbalaso na upuna yang balaso na so Allah subhanahu wa ta'ala ay na takdirun sa kabalasir kana so Allah na tanto kumana abalas ay balasar ka Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Gina ni kadua betad kailangan na ditano di maprugurugod si kumaginawa tano ditano pakalilipatan sa giyang kai o lalo na Ramadan betabulog sa giyang mga po na Ramadan. Taib ikatlo betad kailangan na maprugurugod tano ron sa mga ginawa tano na mahi hakikatus siyam ato na ikamamataan ni sa giyang kai kapusa. Ato na ibugtalian. So Nabi sallallahu alaihi wasallam natigian as-siyamu junnah. As-siyam junnah. So puasa naranding. Oy. Kota. Ibarat to si ko kapaki tidawa nagyang utak kalong nagiti junnah. Oy. As-siyamu junnah. Hisnun hasin minan nar. Rending kalong kanan ano nga kalong ato ni pamana di nga diklungan. So apoy ko naraka jahannam. Okay.
Kita mialitan lagi ira diga dimigiti dawa na adna kelongkah na datar gian ka ia posa asuditan di kapamuasa na rendinganan seiko apoy seiko neraka jahannam. Sisa riwayah natigina as-siyamu junnah ma lam yakhriqha bil ghibah. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Sutigian so kapamuasa sagin kai awlan na Ramadan na junnah rendinganan si iku apoy ko neraka jahannam amai membu kaden yang pedalebui sang budalan sang apa magenta. Wai. Barat na diga dipusa na diga lima magenta lagi tikap kebinasagi yang utua junna pamako kelong na pengalelebuan na manongaman pendapati ibarat so kelong kako dinga dikapaki tidawan na ana mga leburon ke bakay masugat ka sa ka na lebuan oy na gina ni sa asaba pa penagilan tanong sa giyang kay di tanong di ayamanan yan na kapamuasa o batano ayamanan yan na kebinasa so puasa tano wai pengka di perabatan si ko puasa oge idna de ke parolitano di ka dukawan tano puasa na de mia parolitano ay manan yan na balas udi nama itu mia parolitano balas sabab sagi yang kutua binina sa tano so puasa tano wai na genge puasa na rending tano siko apo siko neraka jahannam na siap tano so puasa tano sa penagilan tano obama binasa wai kita mialita no hadis Rasulullah as-siyamu junna ma lam yakhriqha. Oi. Puasa narending otak kalonganan si kuapi ko neraka jahannam amai kada binasaa o kipus sa kita puasa. Nah, penagilan tan so apa magenta sa kay Ramadan so kapapagay ito. Oi, so dinga di ayamanan yan na kapapagay ito si ko pedekah oi melagi so katero nagu tenias. Dia beli tinias. Why? Dan biasa na Aisyah radhiyallahu anha sekalian dah mia panutul sa hadis tigian ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigian hasbuka min Safiyah. So Safiyah na karma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata Yahudi. Why? Tina hasbuka min Safiyah kada wa kada. Manena so Aisyah na dinan ditinas ko Nabi sallallahu alaihi wasallam so Safiyah. Tigu Aisyah ko Nabi so Safiyah na berat na mababa giya kates kanian. Tonay tiguro na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko Aisyah laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri lamazajatuhu. Sabna tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam amya kateruka sa katero upama ko giyan ka na nakatero ka na sukar sikian na misaog si ko kaludan na maalim yan sa kolorian subaw niyan na gusto pa manatam yan makarsik. Okay. Dahil sa mga sahabiya so umul-mumin na Aisyah radiyallahu anha na ni kanagani ro si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na inibaga kirano to. Okay. Ginay sa bapaso manusia na imanan yan na waraan yan nagyang uto akap keribat yan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law lam tudhnibu la dhahaba Allah bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun thumma yastaghfirun fa yaghfirullahu lahum. Rasulullah upama sakano na digano ke ribat digano ke ribat mapagtaw na di keribat na simbing kanu Allah sa mga pagtawag keribat orene na disira di mamanga ni sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala na prilaan siran wallah subhanahu wa ta'ala. والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. Ila dipusa so isarakano tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diskanian petero sama katero pamakona marsika katero. Oai. Fala yarfuth katero ibarat na fahish mga pamana kita mga tampara sa katero. Mga sud sa giyang kaya katero Rasulullah fala yarfuth agu giyang ko to kambabangunan sa walay. O gira po sana di ka paso kambabangunan sa walay. O wala yaskhab
ay mana na nagingana na walas khab na di puro ono isar kano so sautian berana so kapika pawala. Okay. Fa in sabahu ahadun falyaqul inni mar'un sa'im. Amay kaso isar kano na adna dirun di paman na papakai to mikip munon ibarat na iptero niya nasakan na dia ko di pusa. Okay. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis sa'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Ibtatigu Nabi sallallahu alaihi wasallam kung maka mimilik siko ginawakan barat na mamimilik ko niyawakan kaso sengaw o dipusa na mas mamut siko Allah subhanahu wa ta'ala ubaso amana giyotowa misk o ay pinakamamot. Ginan mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala ditan wanan pakalipatan yang natulwa betad ditan ron iba perugurugud so mga ginawa tano ditan pakalipatan betabu-dabu sa giyang kaiya amana ulalulan Ramadan pakamubarakat panganina kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala atarimaan Allah so mga puasa tano pakabagir no Allah subhanahu wa ta'ala so pangasasakit rakatano oay mapiasiran so mga sakitiran kaan siran mga pamuasa sa giyang kaiyalam ba ditano di ka pamuasa sang kai abulan Ramadan. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.